parashopo wazeye gihe. Urabyumvira hano muri Gipara shop. tubafitiye iki? Tubafitiye bomba nziza cyane, ngero nziza cyane, nziza cyane no kugira ngo mbere izo bomba ari mu bwoko bungahe? butatu. Harimo Vieti, hakabamo magaze, hakabamo caguwa. none si ibyo gusa, Si ibyo gusa, izi bomba zacu kugira unamenye n'ahantu zikorewe cyane rwose. none wumva zikozwe mu cyuya, Kingagi, zikozwe mu butuna, bw'injishiri, zikozwe no mu bikonda by'umubu. Ziramatuka. Hehe no kurwara malaria. Malaria. Wariye kuri mambo zacu. Izi ntabwo zacu. Oya, kugira ngo batagira ngo turi no kwabera. Nuko nk'amana. Ye mama, ufa kwidaho gusa. iyi bomba Uhise uba umuntu w'umugabo. Tubafitiye agakingirizo. mura bacumuga ni mu kinyarwanda ngo moko Yes, the kingres bisobanuye umwoko y'udukingirizo. ikigwarga ko mu kingirizo kwacanga tirere Abantu barabyaha. karabo kiriya Bomba zanyu ziraryoshye. Ziryoshye urumwerero wa mbere Nufata Duhe twumve dusa. enda izo ziryoshye nk'urupfu zino bomba. Ni ukuvuga ngo izi bomba Izi bomba zanyu zimeze nk'umubiri. komeza unginishe none. Ubundi se bigiraga amaka. Si ibyo gusa, si ibyo gusa tubafitiye noneho. niyo mpamvu twababyiraga ngo kubona udukingirizo twacu Cyane igikwarga kari natirere hari abantu ubu ngubu bananiwe kwifata aba birabananira. nimbarananiwe kwifata agakingirizo kacu kajya kagufata kakakugira kugira neza Rero tugufata ni noneho si ibyo gusa. Yo abantu bajya babyara abantu ukagira ngo ngo yabyaye ikipe n'abafana n'abasimbura n'ababitire umva nimba ari n'abatoza abo ngabo ngubu byakemutse witutana umwe n'igice cyangwa bangahe umva cyangwa se babiri n'igice cyane rwose utamenya yibaga agakingirizo ni ukuvuga ngo yamanasi baranyibye mu ndeke baranyibye isutiye amaso mwamumbare mukamufatira ko ndababizu iki bizu mumufate ndababizu we mumumfatira arayijyanye nawe hagarara hano ndaguturisa ariko umuntu Mamaye zabuze bigashira uri kunyirukanga abana batwaye jabana nigeze kwirira papi ziragiye n'ukuri kwimanda nta magambo mfitanye na perezidonani kuva mu gihugu uri mu ngeso ngwere yavazwe wakura manjije batatu navuze ngo zibana ndaguturitse umutwe ngimuhereza abahambire nyegerane hano mwese mbona n'umwe hagize n'umusaguko mwese mwihambire mwese mujye mukanda dore yinjije ako amasubize ntabwo yapfuye ubusa afanda none se bahambure ndakubwiye bahambire nage n'umwe usaguka ahubwo gusaguka we bakwigwamo Dereza uwo nundi ko nawagira yize materinere arayirangiza wari kujya hegera abandi ndumva arazinga ucya zinyirukange wowe wagira ikintu nabatwaye njyewe hanyuma nafanya ceceka narangije fonde uzi none reka nkwereke ndiko namwe ubwenge bwanyu mwarabutaye kera wowe ndaje
Ako wabonye igikoresho mfite. Ndaje ngiye hariya. Sitagari n'umwe wagutitse. Ubacunge. Cyangwa n'umwe gutitse. Ndabacunga rwose afande. Ndaza gukumena umuntu. Ndabacunga. Sawa. Ndaje. abantu batetse kukigendera kwa Yarenze mani. Yarenze duhambure. Yarenze bahambure. Bahambura nyinshi. basa robyishe Ngo? upfa robyishe Nyine kubera ko ufari nawe byinshi tugenda njya kubica. Ubundi reka mwereke. Nose izi bomba uzicuruza. None nakubonera. ntabwo twese twakuranye Tugomba kugikoma. Ndakugikoma nyaye. Yamvuye ku nzoga. Yamvuye no ku nzoga sinkubeshe. Mani ndakaguha ndakaguha Aya. watakira ubwenge basi. basi nakibinda Mana yanjye. Basi. Uratinya gupfa ma. Uratinya gupfa si basi. Basi Kufara byinshi kwa. Kubera ko ufari nawe byinshi. Mana yanjye. Ufana nawe byinshi.